Guwahati mayam Allah khorami sandada adagi makhondo taba hodi video namada di makhondo leitere hodi mamme ahoi siga mamme light maraktani sise mamma si jing halake ko mayam da seni siro sanda cha thani hello mayam anji inam dani nane garma garam aina ne kairum ka hauri yengminasi ko aina lada toriba thaudo chupsanabagi do kai gauri sise atagi ne kataningi haitara sise sa na chaga thaknabagi ni si mayam anji ti siga ingba haure doni yengminasi egi kata sini se mayam egi kataningi si la se porakpadas khra segai khare sini ne hoji howi se atagi ni sa na smai cha daba shop to kwa maroi haitare ne shop to happy ba ataga aduga se sum kaino kataningi haitare atagi hogoni aduni ne mayam da sum share to ninga to ni sina sandagi cha thakpagi kaino item amani haitare mayam ai porang ma share to roke mayam da kaino haibra hunjiki matam da ne khwaidagi ahongba khwaidagi ahawba khwaidagi afaba pot se karino haiba cha thaknabagi da akhoi thainagi pot ni ado yengminasi ko karino haise khwaidai tasty oiba healthiest pot ni sise yengminasi si pot sini mayam khangbra yo muri se muri kauri muri sine ha jikne kino 30-40 rupees ta phangi aba sise sine khwaidai hong su hong ba pha su pha ba mane lopna hojikan ana yekan ba mi hing da sugar pai ba ha present diabetes ni su muri se char ga di phaiye ba do muri sine khwaidai best ore chumna ye kho normal ana ye jaw do mi su se muri sina khwaidai best ore cha ga thakpa da ba sum phamna sum khoi gi tilhoga ke ge taw na cha try shim na cha ba su sum phare asine khwaidai gi aphaba healthiest tasty ahongba ore 30-40 rupees ta muri mapulo phange hadi mase kya oramgani khanbada adha kilo haigadra 1 kilo ra adha kilo ei khangdri che mayam sum ji yong se sini ke muri se chira khwaidai phare hoji ki matam da oil free ni noni mayam dai na sum share to ni na to ni mayam si se jongja ka uri apak pa siga alu ga iron doi ni de se mayam uri maru si su chaure siga le se uri maru su li re hadi chaure se uri apak pa ni se season gi ni inhamda da si uri siga ne mit pachaba hawani men thonga su hawani akhoi di hoji uri ga alu ga mesalani phadigom anoba ga hello mayam di jum dagi jum kaino kasar son di hujai son da di khorak tlei ba mi di jum da dum palam mani ko uri se season gi inam da gi uri se hangam uri akhoi di lei na chare ke doni upai lete akhoi di lei na chare siga taste di jum gi da jum da pan mana helam gani da mayam hawbadi si ni uri ga alu ga irom ba chagani jongchak yaure phadigom anu duga phadigom budi jum gi ni hoi gi atei di loi alei ba ngata ni to ni mi am da share to ni phajadra se la da smai ka thamba se he he